ما ريسيتين هنديو سينكاباتس غيادا وجينا لا باسا فويكو دي فما ناقول سينجل إيش سينجل لي قلت كل أنا أبدلي أكمل تبتا naaf galee fan ko kee qabaa jiraan akkamitti naa galee an dubbiini hundeetti mamuun jaalladhu rabbiin fahami yoo inaa kennu akkamitti naan jedhe riisiitii kan inni dhiyeeffachuu jiru ka kanaan dura kuma torba kuma jaarraa fiduufi isiin inni siin barbaadu riisiita jaafraffaadha as dhageessala riisiita jaafraffaadha as naa galche yoo qabaate ani dhugumatti maallaqa kiyya naa galcheera inni immoo maal jedhe namichi immoo maal jedhaa jira بقى خلاص جاء فرقانا متي وتبجين جران يا توكو كنا مجايسين كوني مو أكجدا ميونا متشنو في دوتي كيسان غلطي فتما نام في تدبي جرا جرتي في توكا بدي بري مجانيا سنجافون قبل أمو چارجيرا موغا كوتيو دي بدير توكا بقى چارجير أبو تلو ميلا بس وتبجي كون أبو جتشو ما جتشو لا لا وتبجي كون أبو يا سيد فاكر سجل بدي نمشي أشوف ما نيجي كيف جريم أجي ثاني ألو نمشي ما جري ستي والكم نبتة فوي أنا نمشي كان والكم نستي نمشي جسد فاكر سنو من نجد ونقام مدينا فان ساتي بيجودا فورميشن هون دنكن نيفيان جا سدفا كيسا سغالي كان قبي في جدي جا سدفا كيسا يو قبي في مچان كو صبي متار تشوف انتريان الحقنا ما كنا فدو اماراتو فدو تجرياتو I don't care اني نمو ما مالي ربي اورمو قفو مي كان انتلان جدي المينا مال بلتي هندلو كبا جقبا سنغالي جا سدفا كيسا جدي رغاو في تبي مچادان مو جا فرفاد اسي كمال تجرياتن سجلين كل يوم جنان جاف رفادا عاسي جتي إرجين جدين كنا وتبجي كنا أفرج جون وتبجي كنا جا جتوني جامي كفادا ومتى جرا غنشيا جلالين تجيمو جا تور كفادا جا سجل فادا تنو سجل سنين بوشيون جدي أبارسا كاي كدي وانم بيني ناسيني وتبجي يوم بيني نيسا أثانغور بيتشاس كوما كبري سيدان قلتشني إبسا بر نندوفا سيفان قلتشنا نندوفا إبسا ما وانتو أنا أبو إنت اللي كين يكوني وانفت سافتاتو فينا ساتاتو مالك أنا قلت شورتي أودلين أتابتة رغمتي بقى أن لبين كو كان عندنا أروموت سبيجرو نفاي يشونا أروموت جيسيسا أروموت جاتسيسا كنجرو نكسا بده يشونا بقى يو كان تاني كم قبض التنيمة والله العظيم قبض إيران وابي كان الجاولا جدي رايا قلتشين متى قلتشين وين مبارك ጨርሳለሁ ጠብቀኝ ቦታህን ቀይር እሺ ኦቦሌቲኬኛ ነምቺ ዱፌ የከኒ አመኑ በርባና ተኮፋ አካ ኢልማኖ ነው ቀማማኒ ደጋይጋ አካ ኢልማኖ ነው ቀምኔ ኡልፌሲቴ ጀኔ ቀምኔ ፊዳራ dhageessee ta'uukiin nageenye dhageessee miti nu ilmaan oromoo finnee sanatti footoo jalaa mul'isaarra malee isa qofaa miti. Ani footoo dhagee miti kan hin galee garuu ammanni bilbila isaatiin nagarshaa jechaa jira garshaanii. Eessa kan isaa maal jedha? Sawulamoon sobaqii noo maal jedha akkas ture. Amma kan isaati maaliif kan koo chaarjiin qabu sabratti deemee haasa'uun. Amma risiitii maal naa erga risiitii maali naa erga? Limbekanii ani tinna saa sirriitti yeroo ammaa ragaa fidannee jaafaffaa keessa inni ji'a sadaffaa keessa jedhee fixeera kalas laman jiru soostanyaa warlaay lau jedheera mucaan immoo jaafaffaa keessa ragaa dhiyeeffatte ji'a jaaffaa keessa iyyuu kunoo sagalee kanaaf ol gali jedhiin torba barreesse jedhiin si bira jira. Ammas kira sanaan deemaa ammas keessaan ba'a inni achi jira narraa xiqqoo fagaata kanaaf garuu keessaan ba'a. إني تربة بريسا قشاني سلكي كوتو تشارجين قبل
ና 77 ጻፍለት ሳላይ ቀረውኝ ይላል እንጂ ኢሳ لا إلى فولو توكيتي أمو بنا ميلو فين نقول سو سالاي كاروني جلفتني وارب بتمان جرو كسجلين تو كونجرو ما دبنا ريفه دبنا نور كابديو بيني بريتيني يا ثمجة تيمبيك سيفتي أسكابم تيجي كابم ماجرتي سيفانغال شادا توربة نمتي جزاف كوني سامي تيبو سو سالاي كاروني ندو أمو ما كادام بناتيرو في توك نما توك كتي كابا نما أفول نما توك كتي كان ساتي أما بنتي كان ساتي تيك توكين كابو دران كان سادي أي قال شيكا تيك توكين كابو كان دران نانغالشا شنو توربة آخر galcheer أوكي ወንድማችን خير አቤት አቤት እንኳን በሰላም መጣ እንግዲህ አንተ ያልከው ሶስተኛ ወር ላይ ነው የተነጋገርነው አልክ ድምጽ ደግሞ ፎቶ ተነስቶ ይመጣልኝ ይሄውና እንደዚህ ነው እንትን የሚለው እና ብሩ ከጠፋብህ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር በቀጠሮ መከፈል ይችላል አይ ተቀብሎ ተነስቶ ደግሞ አይ ይሄን ሳንቲም አልተቀበልኩም አስገብቻለሁ በሚለው እሷ መረጃዋን አቀርባለች አንተ መረጃን ታቀርባለህ ከአራተኛ ወር ወደዚህ ያስገባኝልኝ ብር የለም ከአራተኛ ወር ወደዚህ ደግሞ ያወራነው ነገር አለ ብላ ድምጹን ለመረጃ ልካለች አንተን ደግሞ ብሩ አንተ ጋር እንዳለና ድምጽህን ከፈለክ አሁንም ከፍትላለሁ የሆነ ችግር እንዳጋጠመ ነው የተናገርኩት ምን ትላለህ እዚህ ላይ ኮርሳው ችግር ገጥሞኝ ነበር ግን ከሷ ጋር የሚያገናኘው አይደለም መጥቼ ቤቷ ድረስ ሄጄ ይቅርታ ጠይቄ ነገሩን ተነጋግረን ብሩን አስገብቼላት ተለያይተናል ቤቷ ድረስ ሄጄ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ወደዚህ አራተኛ ወር ወደዚህ የላክላ ያስገባትላትን ሙባሪክ እኔ አሁን አንድ ነገር አራተኛ ላቅም ይችላል መቼ እንደተቀለ እኔ ስቴትመንት ሳስወጣ ኦኬ አረጋግጬ ምንነግርህ ነገር ምንድነው ታውቃለህ ከአራተኛ ወር ወደዚህ ብር እንደሰጠች አራተኛ ወር የሚያረጋግጥ ድምጽና ስክሪንሾት ስላለ ማለት ነው ከአራተኛ ወር ወደዚህ ያላስገባህላት ብር ካለ አስገባህላት ሪሲት ብቻ ከአራተኛ ወር ወደዚህ ያስገባህላት ሪሲት ካለ ብቻ ነው ላንተ መረጃ መሆን የሚችለው እኔ ደግሞ ምንነግርህ እኔ መረጃ ማምጣት የምችለው መጨረሻ ላይ እሷ 6500 ብር ሰጣኝ 1000 ብር ከውጪ ተቀብዬ ያስገባውትን የመጨረሻ የኔና እሷ ንግግር ኤግዛክትሊ እኔ አራተኛ ወር ይሁን ከአራተኛ ወር በታች ይሁን እኔ አላቅም ላቅም የምችለው አንደኛ የኛ ስራውን ይልክ
ትልቁ ችግሩ መሰለኝ የኛ ስራ ህጋዊ አይደለም ብለው ስለሚያስቡ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት መልካም ያልሆነ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። እኔ ምንም ችግር የለም፣ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ስቴትመንት ደውዬ ስቴትመንት አስወጣለሁ። እኔ ስልኬ ላይ ማንኛውም አይነት ሪሲት እዳ ያለባቸው ምናምን ካልሆኑ በስተቀር እኔ አልይዝም። ይሰማኝ ነው? አይሰማ ቶኮ ታርጌ እየሰማው ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄን ነገር ላረግ የምችለው ስቴትመንት አስወጥቼ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ ግን አንድ ነገር እኔ የምነግርህ ማለት ነው እሷ አራተኛ ወር ላይ ከአራተኛ ወር ወዲህ ብር እንዳላትና የአሁኑ ድምፅ ሁሉ ከአራተኛ ወር ወደዚህ ስለሆነ ከአራተኛ ወር ወደዚህ የምታመጣላት ስቴትመንት ሊኖር ይችላል ወይ ጥያቄ ነው። እኔ ወሩን እኮ ነገርኩህ። ወሩን በእርግጠኝነት በዚህ ነው ብዬ እኔ አላቀውም። ግን የኔና የሷ የመጨረሻ ንግግር የመጨረሻ ግንኙነት ከሷ እጅ የተቀበልኩት ቤቷ እጄ 6500 ብር ነው። እሱም 5 ቀን ነው 4 ቀን ቆይቶባት ይቅርታ ጠይቄ አስገብቼላት ቤቷ ድረስ ሄጃለሁ። ከዚህ ውጪ ኦኬ ተረጋጋ። ምጠይቀው ልደውልላት ምጠይቀው ጠይቀው ፏድ ኦኬ ወንድሜ እሷ አንተ የምትለው 6500 እያልክ ነው። እሷ ደግሞ እኔ 7000 ነው የሰጠሁት ነው ያለችው። ይኸውልህ ወዳጄ እኔ እሷ ጋር 9000 ምናምን ብር የኢትዮጵያ ብር ነበረኝ በሰዓቱ። እሱን አቆይ፣ እሱ ችግር የለም። እሱን አቆይ እኮ አይደለም እኔ ያንን ተቀንሶ ነው ያን ተቀንሶ የሚገባላት የሷ ብር እኔ 1000 ብር ስሞላላት 7500 ብር ነበረ። ከዚህ እኔ 9000 ብር ቀንሼ የቀረውን ብር ገብቶላታል። ያንን 1000 ብር ነው የሞላሁትን ከሷ እጅ ሳይሆን ጓደኛዋ ትሆን እህቷ አላቅም የሌላ ቦታ ሎኬሽን ተሰጥቶኝ ሄጄ ነው የወሰድኩት። በጣም ቆይቼ ለዛውም ማለት ነው። እሷ ግን 7000 ነው የሰጠችህ አይደል? አንተ ነህ እንጂ ያለክን ብር የቀነስከው። ምን አልከኝ? አይደል? እሷ 7000 ነው የሰጠችህ። አንተ ግን ከሷ ላይ ብር ስላለክ ራስህ ቀነስክ አይደል? ላ እንደዛ እሷ ነው አይደል? እንደዛ አይደለም። እሷ የሰጠችኝ 6500 ብር ነው። ከዛ እሷ መላክ ደግሞ የምትፈልገው 7000 ብር ነው። ገብቶሃል? አሁን ችግሩ ምንድነው ታውቃለህ? እኛን ያወሳሰበን ከዚህም በፊት ብሮችን ስለምታስገባላት ገባ ከደል ተመሳሳይ አለ ነው እየተባለ ያለው። ተመሳሳይ ካለ ደግሞ አንተ ፕሪንት አስደርገህ የምታመጣው ሪሲት ተመሳሳይ ያስቸግራል ነው የትኛው እንደሆነ እንዴ ማለት ለዛ ነው በወር ለመጠቀም የፈለገው ሙባረክ እኮ። አይ ይኸውልህ አንደኛ ምን መሰለህ የዚህን ያህል ትልቅ ብር